سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pauli itukbal namo in kahurmatan kaniyang patantan siguro da yan social media bernasing kamo yan nag-ulin sin ka-radio-radyohan niyo murah-murahan alaw kita niyo parihara sinulta subhanahu wa ta'ala data na kumawa kita niyo si parasupan na to kanya dahil nga amin nikmat talago-lago ang unahin pagpatumtum katum antara singkit ng usapan Islam. Sa waktu ini yari ng bukanat amuin murid sing kami longta yari alaum sin alauman namu ini amuin kalamud amuin pagbiyak sa sin sila magpaparkala in pag-agama insyaAllah ta'ala. Biyayaon waktu itukbal ko kaniyo in hambuk murid wairun narbaing dahil kaan na al-talib tarek saka wal yatafaddal siyadatuhu mashkur. Innal hamdalillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Wasin sanglit makapuji ma Allah Ta'ala serta salawat makasalam ma Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lapay na in ahli pamilyana maka mga kasahabatan na maka mga sigalam masing-masing ngahinang masunat si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mga pong tinai kumaagam Islam, itukbal tabiin pagsarang sukul tudun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sin itugi tabi na masi pinaindaman ni'mat, yana ni'mat kaalum, tiranan tausal tabi, kapakay tabi makaridaan, makabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi mga pong tinai kumaagam Islam, mula-mula pasoban pingin hawabaran ko latun na ni kaam. Sabyok sin Allah Ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Maka magpaasob ka o Muhammad saban na tod in pagpaasob magmumpaat mga sigalang mu'minin. Manjari mga pong tinai kumaaga ma Islam alo tabi pangadjian makallam sin Allah Ta'ala maka masunnat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Iksin Allah Ta'ala asabin biku maka asabtakam washkuruli wala takfurun. Maka agsarang sukul kam maaku maka da akam agkufur. Mga pong tinai kumagam Islam in parkala pagzikir in itu panahuan ni Allah Ta'ala mga sigalang bariman. Iksin Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Iksin Allah Ta'ala o kab mga bariman mga agpaparat saya ma Allah Ta'ala
Udhkurullaha dzikran katsira. As-sabin bin Allah Ta'ala sin sa heka pag-asob. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Maka naswikam tujuan ni Allah Ta'ala. Mawaktusin mahina at maka mawaktusin kohap. Mga pong tinai kumaagam Islam. Maayat ito to. Panawag-tawag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamanga sigalam bariman. Intasoho sigalam ngasob tujuan ni Allah Ta'ala sin sa heka pag-asob. Siburuin kaniyaan na mawaktusin mahina at maka mawaktusin kohap. Mga pong tinai kumaagam Islam. In pagdikir, yan na ito in mga kakahinang sa halap-halap maka sa sikot-sikot na tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mawaktu man si Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an sungna pinapay Rasul sallallahu alaihi wasallam tujuan ni Yaman asupaya ag da'wah asupaya ag pasampay sin agama. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adh, mari pagbalik mo pa ito gay na kuta sa utno. Sabab mawaktuiliin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam maid-maid na si Mu'adh. Nayuk si Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an. Akhiru faraktu alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam an qultu lahu ayyul a'mali khairun wa akrabu ila Allah. Yuk si Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an kahinapusan kapag sapehag kami maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kabisala kumaya ayyul a'mali khairun wa akrabu ila Allah. Ay in mga kakahinang sa halap-halap maka sa sekot-sekot na tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay in sambung si Rasul sallallahu alaihi wasallam anta mutah walisanu karatbun min dzikrillahi azza wa jal. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam yan na mawapat ka maka endella no basse mapagdzikiran mapag-asoban tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga pong tinai kumaagam Islam, mahadis ito to sinulisulihan kitab Rasul sallallahu alaihi wasallam min mga sahalap-halap na kakahinang maka sa sekot-sekot na tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan na pagdzikir pag-asob tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. In pagdzikir, yan na innaput kasin kabtangan. Subhanallah wa bihamdih. Atawakan alhamdulillah. Atawakan la ilaha illallah wallahu akbar. Atawakan la hawla wa la quwata illa billah. Maka sa diligi min mga ili. In itu tutuan agboboasin sa mehe-mehe kalabiyahan. Mawaktu tatilaw si Salman Al-Farisi ayyul a'mali afdalu. Ay in mga kakahinang sa halap-halap sa abdal-abdal. Yuk si Salman Al-Farisi ama takra'ul Qur'ana ay in sa tabassanu in Qur'an qala ta'ala wala dzikrullahi akbar. Demikian tasabut si Ibnu Abid Dunya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila ayyul amali afdalu. Misi Ibni Abbas kinaridaan sigalam karuangan ni Allah Ta'ala tatilaw ayyul amali afdalu. Ay in kakahinang sa halap-halap sa abdal-abdal. Yung si Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wala dzikrullahi akbar. Ay in hati sin ayat itu to ay bimakna in pagdzikir sin ipun matuhan na labi mehe makemon ay na may tumadunya. Labi mehe mapangartaan. Labi mehe makawasa. Angay in iya labi mehe maay na may tumadunya. In jawab tuan may marialom sin Quran yuk sin Allah Ta'ala masuratul kahfi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yuksin Allah Ta'ala al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. In pangarta maka in kaanakan
in ilu pangari-ngari adja sin kaaluman dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yuksin Allah Ta'ala makay al baqiyatus salihatu khairun labi halap ay in hatisin al baqiyatus salihat yuksi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma in hatisin al baqiyatus salihat yana dzikrullah yana pagdzikir pag-asab tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay bimakna in pagdzikir tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala labi halap min manusia kabuanan ni Allah Ta'ala sin pangarta pagdaya maka kaanakan yanatahin ang sabab ligap sigalam mapag-ibadatan mapag-asab ang tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga pong tinaik kumaaga ma Islam dakayo min mga kanabihan kabuanan ni Allah Ta'ala sinkawa sa pagmilik may tumadunya sila salina si Nabi Sulaiman alaihi salam masab sin kawasana tasohay na in mga kabinatang-binatangan in mga kajinjinan dakayo allaw pasakat si Nabi Sulaiman alaihi salam tujuh niriyata gabun sarta maka mga tendog na sarta kalabay sigalam madakayo kabbun na in kabbun naan niya may naan abah ilalag sangkul-sangkul. Mawag tuman kalabay si Nabi Sulaiman alaihi salam tagana adjatuan nga lendom sampai takadut in abah ilallah pag anda na tujuh niryata tanda na si Nabi Sulaiman alaihi salam mariyata gabun sarta maka mga tendog na. Masabili kabisala si Nabi Sulaiman alaihi salam masabili kabisala in abahilallah subhanallah laqad utiya alu Dawuda mulkan aziman makabtangan sin abahilallah subhanallah magtuloy tuan binoe baliw in kabtangan sin abahilallah subhanallah tujuh ni hadara sin Allah Ta'ala sampai tarugtul in sasakatan si Nabi Sulaiman alaihi salam sampai tuan jogjog manjari parwai si Nabi Sulaiman alaihi salam pag anda na niya abahi lalag sangkul-sangkul manjari tinilaw si Nabi Sulaiman alaihi salam in abahi lallah yung si Nabi Sulaiman alaihi salam maabahi lallah ay in hinangno ang ay jogjog in sasakatan kami in sambung sin abahi lallah ma si Nabi Sulaiman alaihi salam in sa dusab mawaktuk wag sangkul-sangkul takadut ko taghana adja nga lendom pag anda ko tujuh niryata tanda taka maryata gabun sarta maka mga tendog no masabili kabisala ko subhanallah laqad utiya alu Dawuda mulkan aziman sabannal tood kabuanan anak ampu si Daud sinsa mehe-mehe na kawasa yuk si Nabi Sulaiman alaihi salam in kabtangan no subhanallah in itu labi halap makawasa pamuan maakoy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga pong tinay kumaagam Islam, anda imbiba in kalabihan sin pagdikir tujuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakayo min mga kanabihan, kabuanan ni Allah Ta'ala, sin kawasa pagmilik may tumadunya. Sumagawain bisalana, in kabtangan subhanallah, labi halap makawasa, pamuan maya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga pong tinay kumaagam Islam, heka min mga didikiran, tasabot ay Rasul sallallahu alaihi wasallam, agbobosin sa mehe-mehe kalabihan. Niya min mga didikiran, bang apabila no inamalan, tiranan inampun in pardusahan no. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi, fi yawmin mi'a marra, khuttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahar. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam say agkabtangan sin kabtangan subhanallahi wa bihamdi madaallaw indahatus binalik inampun in pardusahanna minsan giingkan yan sin pardusahanna
salinahekan sin goyak. Mga pong tinai kumaagam Islam, tiranan inampun in pardosahan sinda kayo manusia, bang apabila na inamalan ingkab tangan subhanallahi wa bihamdi. Masaddili riwayat hadith min si Abi Dharrin, inaridaan ya Allah Ta'ala misalah, yuksi Abi Dharrin radhiyallahu an, qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, misala ma'aku inna sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah, ayuk na baya kasuli-sulihanku, sinkab tangan, salah-salah sana tujunya Allah Ta'ala, inna ahabbal kalami ila Allah subhanallahi wa bihamdi. Sabannal tood, inkab tangan, sabannal tood, inkab tangan salah-salah sana tujunya Allah Ta'ala, yanakab tangan subhanallahi wa bihamdi. Demikian yuksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, niya dua kalimat, landu indampung madalla. Sumagawa buhat iya, matimbangan ma'allaw kiamat, serta ing kalimat itu tu yuksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah-salah sana tujunya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, wa subhanallahil azim. Yuksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisan, in dua kalimat landu in lampung na madalla, thaqilatani fil mizan, sumagawa buat iya matimbangan mai ma'allaw kiamat. Habibatani ila rahman, serta ing kalimat itu tu salah-salah sana tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ing kalimat itu tu yana kalimat subhanallahi wa bihamdi, wa subhanallahil azim. Maka tersebut ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, masaddili riwayat, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Yuksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ing kalimat alhamdulillah binanno anena intimbangan may mahadrat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pong tinai kumaagama Islam, sinusulian kita bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, inhantang sin manusia ngasob ni Tuhan na, maka manusia gay ngasob ni Tuhan na. Yuksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuruh, mathalul hayyi wal mayyit. Yuksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inhantang sin manusia ngasob ni Tuhan na, maka manusia gay ngasob tujuan ni Tuhan na, mathalul hayyi wal mayyit. Salihantang sin aalum, maka hantang aamatay. Ay bimakna inhantang sin manusia ngasob tujuan ni Tuhan na, yuksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, salihantang sin aalum. Ay bimakna in pangatayan na alum salama-lama mapanganda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yuksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, gay ngasob matuhan na, sali sin hantang aamatay, ay bimakna in pangatayan na matay mapanganda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan na mga pong tinai kumaagama Islam, insubay biyak sa tabi, endela tabi nabut sin mga titikiran, tiranan, ikalasa makita bisin Allah subhanahu wa ta'ala, maka tiranan ikalapas tabi, masiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yuksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'amala ibnu Adam amalan anjalahu min azabillahi illa min dzikrillah. Yuksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saniya nakakahinang sin anak apu Adam, tiranan labi ikalapas na min siksa sin Allah ta'ala illa min dzikrillah. Buat malingkan min pagzikir na, ay bimakna mga pong tinai kumaagama Islam,
tiranan inampun in pardusahan, tiranan ikalapas sin manusia, masiksa sin Allahu Ta'ala, yan amin mga pagzikir na. Demikian yuksin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Maka ngasob kam tujuan ni Allah Ta'ala sin sa heka pag-asob, tanto-tanto agparuntungan kam. Angkan na mga pong tinai kumaagam Islam, insubay kita bidaran ngan zikir, ngasob tujuan ni Allah Ta'ala, maka bang tabi baya, tahasil tabi, tadawhat tabi in lasasin Allah Ta'ala, insubay paheka tabi in pagzikir, pag-asob tujuan niya. Murah-murahan mga pong tinai kumaagam Islam, bang niya min mga kaptangan ko, insa tumawa ataw kan pagmaana ko, inili tuan masabsin kalam masin panghati ko. Maka bang niya min mga kaptangan ko, paddi mapangatayan bi, ataw kan mapangalebi, ando tuan nga mo kaampunan, labin Allah Ta'ala ingam pun makitabi. Was minili mga pong tinai kumaagam Islam, maid na ko malapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.